dibur ka hamja tono ang hain hain narok na ani channel lo lamsago ang tini taisa Delhi High Court faijak abo matter ongkha kaisa client chini 12 bosor buri bin babu chini office phai sapayo bini basajak no CWC Child Welfare Committee brok detain khai tono nei sono sapayo jeng abo khnama pore ang brok ni matter naka brok ni matter ang Delhi High Court file khai tini bainke second hearing ang tini CWC Child Welfare Committee brok ni rule no challenge kana payo Delhi High Court kami hingke umur kaya buri no 12 bosor brok bono bahike detain kai ton mak asuk 18 days abu bin ma babu sangi kesalok ya tini ani main argument ang ha kaisa social investigation report tamna ni bagai nang kaisa umur kaya cerai no 18 days romi ton maya ob tamni hingke obo illegal ani mode ke ta kaisa ani argument hingke social investigation reports tamna ni hingke norok tam ni bagai sport do brok acara na rompusra brok bini nogo thangai brok tam bagai mane reports tami mea ab kha khayo ani argument ka hino thangai obo ani argument dini judge ani argument of favor hingke obo all over India ono brok of president abuse khaimano ke joto jarai detention khaijangai from ni bagai benefit nongai tam ke o ani judgment paino brok high court respective high court district court brok apply ke manai tai relief money sari kaham jotono tai wesa जों chini matter tini khisi khana jaglia tamni hingke time simalia judge ni asike na kam kabang matter kabang ni bagai bono bo chini matter nalia jana date 6 orika